Nastup Van Hala na Hanoverskom sajmu prošao je bez bitnijih događaja, ali svakako nije ostao nezapažen. Već 2 godine Van Hal je prisutan u Makedoniji, odakle izlazi serija EX predstavljena na sajmu. A iz belgijskog pogona bila su prisutna 2 autobusa, Van Hal T919 Altano i Van Hal TD927 Astromega.